دوباره سلاف بینر نوچه تیوی کوپا جهانی نها کتیا قوناغ خوین داوی دماچین دوه انکو به شف هاتن لیستن آرژانتین و سوئیسرا بون دو تیمین داوی که در باسی چارک فینالی بون ماچای کم جه چارک فینالی جی دست باور لیستن تورا 16 یا کوپا جهان دو ایواری بدون ماچا بداوی بو ماچا یکم یا چاریک فینال سبوار لیستن دو ایواری آرژانتین استادیوم آتلانتا یا دولت یک بین امریکا مصر هاتن گله مصر دقیقه 5 ده 1-0 کته پیش مسی پشتی وی گل پنالتی یک تیمه را هاتو بو داینج دستا نیوا یکم وی انجام داوی بو مصر د نیوا دویمین د زخت خو بردام کرو لیستکه که باندور لیست پشتی وی لیستکا باندور مصر دقیقه 58 ده 2-0 کته پیش آرژانتین دقیقه 79 ده گل رومرو که ماسیا لیستیک داخل دو یکان تیوی گل آرژانتین زخت خو زده کرو 4 دقیقه شونده مسی گل آوید و انجام کرد 2-2 آرژانتین دقیقه 92 ده گل خو سیمین آوید و 3-2 بسر کرد سوئیسرا و کولومبیا استادیوم ونکوور راستی هواتن هر دو تیمان نکاری و دما آسای و دما زیده ده گلا باویجن و او یک بو سدما پنالتیان سوئیسرا ده پنالتیا ده 4-3 بسر کرد به وی انجامه سوئیسرا در بازی چهارک فینال بو او آرژانتین و برورو بمینه برنامه تیم کو در بازی چهارک فینال بونه وهانه فرانسه و مغرب نه تیرمه ساعت 23 ده اسپانیا و بلژیکا ده تیرمه ساعت 22 ده نروژ انگلیستان 12 تیرمه ساعت 12 شب ده آرژانتین و سوئیسرا 12 تیرمه ساعت 4 صبح ده بینر نجا افسانه فوتبال لیونل مسی با آسیستا خویا لدیجی تیما مصری بو لیستگوانی که دی دیروکا کوپایا جیهانی ده هری زیده آسیست کریه. سترک آرژانتین لیونل مسی رکورک دنیا کوپا جهان شکان د سرکفتنا سیدویا آرژانتین لهمبری مصر د تورا 16 ده کوجی خود چهارک فینال ده مسوگر کرد مسی دقیقه 79 ده جبو گل کریستیان رومرو آسیست کرد به وی آسیست فوتبالیست 39 سالی د کاریرا خو فوتبال یا کوپا جهان لگیشت نه آسیستان مسی دیگو مارادونا کو 8 آسیست وی هبو در واس کرو بو لیستگوانی کو دیروکا تورنوی هری زیاده آسیست کریه سترک آرژانتین آسیستا خو یکم یا کوپا جهان سال 2006 ده لدیجی سرباتستان کرو هرنان کرسپو جپاسا مسی گل آوید مسی در رضا جورینیا آسیستان در یا کوپا جهان ده به همراتی خود مارادونا را پارونده کرد لگوری دناین اوب ده کو سال 1966 ورو تن لیستگوان آرژانتین خو گهاند یا وی رکوره آرژانتین ماچ خو چهارک فینال به تیم سوئیسرا ربلیزه هات پایین کو ریوبریا آمد سپورج ایریشکار سنگالیم باید جاگنی کو بجداری کامپا پرورده نبویه خوستیه کو جخوره کلوبک نو ببینه. آمد سپور یک جتیمین کو نو در باسی سوپر لیگی بو دیه که تیرمه ده لارزرومه بجداری کامپک پرورده بو لیبلی لیستگوان سنگالیم باید جاگنی بجدار نبو هاتیم بون کو ریوبریا آمد سپورج باید جاگنی خوستیه که جخوره تیمه که نو ببینه. لگوری آگاهیان ریوبریا آمد سپوره که دیسپلینا تیمه ده حسبینه پیامک جه ایریشکاری خودی ازمون و یکو بجداری کامپین نبویره شاندیه دا که جخوره کلوبه که دم ببینه. لیستگوانی سنگالی 35 سالی ده درباسبونا آمد سپوره بو لیگا سوپر ده رولک مزین لیست. جیاگنی ده سیزونا بوری ده 36 ماچان ده 30 گل آویتن او سیزون وکی گلکاری هری باش بداوی کرد. پشتی کو تیما پرتغال لهمبری اسپانیای ده ماچا تورا 16 ده جکوپایا جیهانی یا سال 2026 ده تکچو و جکوپایا جیهانی هات درخستن فدراسیون فوتبولیا پرتغالی راگهاند کوان پیمانا به راهینر روبرتو مارتینز را بداوی کرد. فدراسیون فوتبولیا پرتغالی پیام راهنر اسپانی روبرت مارتینز پشتی درکتنا تیمش تورا 16 آکوپایا جیهانی یا فیفا 2026 بداوی کرد. فدراسیون فوتبولیا پرتغالی داخویانی که دل سر مالپرا خو گوت فدراسیون فوتبولیا پرتغالی سپاسیا خویا دلسوز پیشکشی روبرت مارتینز و کارمند وی دکه.
ji bo profesyonelîzm û dilsoziya wan di 3 sal û nîvan de û di encamê de tîm di sala 2025 de Lîga Neteweyî ya UEFAyê qezenc kir. Daxuyaniyê destnîşan kir ku Serokê Federasyonê niha li ser destnîşankirina rahînerekî nû dixebite. Da ku di turnuvayê pêş de armanc û çendek serketinê pêşve bibe. Martinez piştî şikestina li hember Spanyayê ragihand ku awêjpêşeya xwe derkeve û şikestina xwe wekî dawiya serdemekê ji bo tîmê binav kir. Martinez got ku peymana wî bi dawî bûye û rayedarên futbolê yên Portugalî niha derfet dîtine ku rahînerekî nû tayîn bikin. Martinez di civîneke çapemeniyê de piştî maçê got ez ji bo qezencekirina Kupaya Cîhanê hatibûm Portugal û ez bawer dikim ku bêyî qezencekirina wê tuwateya berdewamiyê tune ye. Niha rêveberiya Federasyonê û Serok derfet dîtine ku rahînerekî nû hilbijêrin. Peymana min îro diqede û tiştekî zêde tune ye ku ez bêjim. Que este era el proyecto deportivo que me ilusionaba. Entiendo. Pêşbirka Wimbledonê ya tenîsê ber bi dawî ve diçe. Doh jî Novak Djokovic ji li hember Felix Auger-Aliassime serkeftinek bi dest xist û gihîşt nîfînalê. Maça di navbera Novak Djokovic û Auger-Aliassime li stadyuma Center Court şahidî kelecaneke mezin kir ji ber ku lîstikvanê di vê maçê de bi ser bikeve dê cihekî di nîfînalê de bigire. Di maçê de Novak Djokovic bi skorên 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 li hember Felix Auger-Aliassimeyê Kanadayî bi ser ket. Bi vê serkeftinê Djokovic bû cara heyştemîn li peyhev digihêje nîfînala Wimbledonê. Piştî ku Novak Djokovic bi ser ket, dê di nîfînalê de bi şampiyon Yannick Sinner re maçekê bilîze.